Soifua manuia nei fo ia sa forai leu si mail whafonga o whaupoponga o tala i Vaifanua mai Samoa o tala i o Vaifanua mai apia ale Samoa Entertainment TV. Tala tuli loa mal whaamsinonga o mta upo le whaipule o whalali li tasi. Male avanua na avatu ia e whaamautua ne ai. Lana lo ia mai whafo Mr. Lithgow o Ausitalia. Petai, ua talsanga nei Mr. Lithgow ili whaamasinonga whaase ese. Mai le mata upo a toe lupe, matali ai e Justice Harrison o le whaamasinonga o le mata upo le nei. E manatu Justice Harrison, o le tamaita iloia ia miro lui le loia toe lupe lungo whaamamonga, ma tele lon sila fia le nei mta upo, whaapena foi ile talo sanga, wa tuina ne e tatau foi ona whaavanoa lona taimi. E manatu Justice Harrison, o le tamaita iloia ia miro lui le loia toe lupe lungo whaamamonga, ua tele lona sila fia le mta upule nei, whaapena foi ile talo sanga ua tuinane, e tatau foi ona whaavanoa lona taimi, e fina waile talo sanga lea, o le awhafongaina lea solua i vau apelila, ma watu foi le avanoa, e whaonga ane ai, le fsota inga tele vave, pe a whaia le o i Samoa i le aso. Po le whaatonu e toe lupe o se isi lo ia i Samoa, e tūla i mo ia. E ese mai le tanga ia i ale whamasinongo a pili i le talo sanga toe lupe mo le ave seo ta wolmanga o lana mata upu. Ai, o le asa fo i le luas fluiva o Amperila. E ilo ai fo i le whamasinonga. Pe tu mau pea le polo inga ale whamasino sili Justice Press le mata upu nei. Ai watalia e le whamasinongo a pili le talo sanga e whaase e ese ai. Mr. Lithgow o Ausitalia mai le ave ai o ia malo ia e tu lai mo le mata upu le nei. Ale whaipule o whale alili tasi le fionga toe lupe. Ua whailoa le komisina o mtanga ruenga o leo li taimi nei le i ataua Samuel o awhamsanga. Ina ua fasilingia e le au whaasalau le vai so nei tau manga o le susuenga whaasanga ia li leo e toa lua na nai vani vai maluani i tole pai. Ile masalonga o le mamai i tua o whaamoemoenga o leo mo le lata o safainga o whala au whaasaina. Peta i o lana talane. O le taiminei, ua ave ile loia sili mo lana i loilonga pela tau te whaaluaina, le taunu unga o le suesuenga leo, pele ai, a umaloa le iloilonga le loia sili o na maua lea o le whaai unga. O le taunu unga o le iloilonga le loia sili nta ua komisina i tusitala, se Italia, o na manino ai lea o le namata upu, ai ua uma suesuenga leo ia fianga sa tua ia aila ua ia e toa lua. O le amatanga o le tausanga nei na whaamalolo le tu mawai leo o ta uailunga. Ai whaia iei suesuenga leo i masalonga. O le mta upu lea e peo na whailo el pāle miela na whono matustala. E watu leo e loka mai le tangata na masalomia. Ai mawane ai le kopi o lana warrant of arrest i lunga o lana telefoni. Po le telefonia le li lava lea. O le suesuenga na whaia leo ma utoi ilo i nei le official lawyer sili ua whaatali iai ali leo. Ma tuli loa ina pea ele au whaasala lau. Ua whaita waso le whaamoe le tu malo vai maunga tolu, mo lana palo tala i titi. E to whao na sui tau wā o le to lua e o whaatu to tasi, ma leisi to tasi e tau wā mo le HRPP o leisi matai mo le vainga wha upu whai, a le whaas o taita ia le malo i le taiminei. Peta iwa toe wha leo ngā ina nei le whaamoe Lea sa ta pena iai le au whaito finga o le whaalapo ptonga tu Tala Samoa, le Joas, o le whaia lea o se debate, i le whai ungol vai so nei le potu fono o le University o Samoa. E o ane ana nafi le taimi e whaamautu ai lea whaamoe ta pena iai mo le whai ungol vai so nei. Ma tātou mawai le whaamaninonga, le a leo o se whaatalanoanga, wha asoa, wha whinaunga, wha apolokiki a sui tau vai maunga tolu. Talu, wana o le toa lua sui tau wā o lo o iaile i o e ngai o atu. Wa toe o sui tau wā tu to atasi. Ma leo o ailoa se debate a sui tau wā o le tu malo vai maunga tolu. E ui ina ua mai a tā pena tu to tino le laulau o le Joas. E whaafoe lea whaamoe. O le asa mua me le palo tala i titi a le tu malo. A o tali ai le taimi o le afo ila asanga. O le palo tala i titi mo le tu malo sa fatalua. Ai o loo whailonga fesili pea, le tu malo whaleali li tasi, ina ua toi apili e lona whaipule le whai unga le whaamsinonga, na whaalea o ngā ina i lona no foa. O le whaatala no sui tau wā a o lumana i se palota, e i loa lau tele ai
la ngona ma wha moe moe o matai o lo fia whai pule e fua iai le filifilinga a leisi tangata palota. I nisi o Tala, Elena wa onga i le taulanga o lo li potia le mawai o whanau wa onga wa fia i fuala au whasaina. O le vaisana i lena mamolia nea i le tina mai te tasi o fio anga o tātou tau fia le ngua mai le atuano a maa. Ia lana li poti, maangia ne aita mai tia onga na whaia iai lana suenga, ma maua ne ai e so tanga o ia li italavau i marijuana. Le mta aupu sa whaasala i le whanau lea i le nu, pe tae o atunga lunga o le tina lea, o na le whaatino o le whaasalanga le nu, o na ngata i lava le ina. Ai le aise ngā luenga fisosoani o whaia mō mawhau, tino ma le nganga o whanau wa fia, i fuala au whaasaina. O le whaasoa al tina lea malana li poti Samoa le mawina, e le tamaita i leo leo le fionga Eldora mama ia, i le taimi o le polkalame Shine, a le nofotane i le kiko scafe i ananafi le stofi. O le sunga Eldora sa whai mamalofa alolngia i lea whaatasinga o nofotane, ma ia tali ai, o lo iai le polkalame la latom tanga ruenga o lo whaangasolo atu itua, mo le sila fia lau tele wa fianga mai fuala au whaasaina. Peita ina fola le tinalea mai ano a maa, ilana ia whaasoa, e le tatau na ngata le sao nuu, mai le whai o le whaasalanga, ai tatau fo o na ave se fisosoani i le tangata ua afia, ona o fuala au whaasaina. O whaamawina e se lau i le lua se lau maafui e lulu i le maasina, ilo tātou atunu. Ai le o langona le te leo nā mafui e, ona e ngā lulu lava i lalo le ele o mai ilunga. Pe ona whailua le ofisa sili lango le ofisa wa aitau, le sunga a whaese Dr. Luteru tau vale, i le tu lau of sota inga le malo le savali. Wasilia mal se lau tau sanga e le imapunane se mafui e ilo tātou atunu. E ui o suinga ma ale o le tau, ai le o iloa le lumanai, mani whaafi tau li ono tūlai mai. Malo whaatino ai awa o ngā le ofisa wa aitau i nui tua. Ina ia manino tangata mano fouta ia afianga e o atu iai pe a tupu sa mafui e ilo tātou atunu, po o whaale tonu whaale nātura o le tau. E le ilo le taimi o soise mafui e ai o le ngā luenga ale ofisa wa aitau, o le whaailoa o la asanga whaatino, mata pena penanga e te tau ai lava o na nofo sauni. Peon whala wai tele mai le ofisa wa salala wale malo. O Tala na yo Vaifanua mai a pia ile nei aso o se au onanga alau Samoa Entertainment TV e manuia taul manga lo toil nei